ngathi mengizwa nje ukuthi uThemu urana i-flash sale ka R0 for i-tablet ngathi angeke ngihlale phansi ngiyofuna eyami. And the fact nje ukuthi iphuma ipinki i-bonus leyo. Ayigcini ngokuphuma ipinki kuphela, iphuma ne-mouse epinki, iphuma ne-pen lokuthatha, i-cable, user guide, ebese iphuma ne-keyboard epinki. Let's talk about the camera quality yakhona. Camera quality is insane, guys. Cela ubuke le video ngiyenze ebusuku. Then manje sengikwazi ukuthi ngibuka ngi-edit kahle ama-video ama-YouTube, ngibuka uTikTok wami, ngidlala ama-games, ngenze yonke into. And akugcini lapho sengikwazi ukuthi ngithi ngibhizi ngenye into, ngibe ngibukisa uLiyani uCocomelon phela. Angithi. So, uyayithanda izinto futhi njengami. I know uyayithanda izinto njengami. All you have to do, download the-app yakaThemu. If awukazi ube nayo, download the-app yakaThemu. Ngena ku-search bar, ufike ubhale lapha uDYA 3785. Leyo code leyo izobe sezivela izinto eziwu-R0 bese ukhethe yakho ethandayo. Ngifuna lo December phela sonke sinama-tablet esiwathenge ngo-R0. U-R0 into engekho, cani ngangenzeli phansi.